Mas matigik ang seguridad ng makasadya na kanung ipairal ng PNP Region 3 katukining pamamaril king eskwela ay may report. Pepasyag ning Police Regional Office 3 o PRO3 ing karelang pamakisimpatya, kareng biktima, pamilya at kareng apektado ning insidente ning pamamaril kesangkutan dareng estudyante kapilan pamo king Nueva Ecija. Agpang king PRO3, maulagang siguraduan ng kaligtasan dareng kayanakan at apanatili ing ligtas at masalese paligid para kareng estudyante. Katukinan niti, may nga ko yung pulisya na pasiknangan ing pamakipag-ugnayan kareng eskwela, pasiknangan ing seguridad at ing pamagisan metong dareng administrador at pengari king pamaggabe karengana. Amuyutan ning PRO3 ing publiko na maging alerto king nanumang kadudadudang kimot, threat o bullying, iwasan ning pamangalat kareng EPA beripikadong impormasyon at suporta ning mental health dareng magaral. Ing kaligtasan king eskwela, responsibilidad dareng ega na gana. Iti impasyag ning PRO3 ako kulait ning mas matatag apamagisan metong dareng pengari, mestra at kapulisan bang apanatili lang ligtas reng eskwela. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.